alu tu piang in chiat an to na quarter chu he quarter sang kan soi tur hi Mizoram khochak lama om mani ya claim lai deuh khan Facebook group lian pol tak pani thungai nom huang le special report lama po ka post to a mi nge event po a hlo le nge a comment le like po tam le ani a khoming hi soi nuam chi lowa a khonei tu te lama nuam ti lo an nom awangin zep ta meila hei hi chu thil tak tak ni in a hun a rei to awangin tle ma chiang lo lai deuh te oma ke ma nge po primary school kal lai mi dei to kha ni a kan pian ma thil thleng then khat te po a om nu awangin soi dik tok lo lai deuh po ka nei mei the ani ti himin lo hriat sak ula kalom hle ang ma se thu bel chian dol nge ani ti ero chu karon soi lang sha mange he building hi power and electricity department quarter chunga om ani a abul loka hian SDO quarter po oma helai mun hi thing mun ngo thatakin a hual vel ani nge he quarter hi kumsang kha zakwa somriat pathum vel dei to a sak ani a kan pian ma dei to ani chu an sak zo hian ko khatin an siam phota MR senior chung ko pakhaten an lu a an lu atanga reilo te a an fa an milai le nu ber chu an natawak maya an fanu pei chu athi trep ani ome thuma let le lokila he quarter hi SDO quarter panakong a na om ani a he quarter sakna muna hian ama in si a oma chu si chu he kong leina vung hian a chil bota ani chu si chu he quarter omna venga hian aluang thla a veng monga chuan hemisi tuiring hian branch uai me in tuikur an siama sia chuan ramhua yan oma chu ramhua ho chu puruata evangelist speaker in alo not chuak to a arei deuh to awangin an team ming ka hремei theilo an team ming hi ka hriat chu le tak le video comment na lama karon soile meidonia he quarter ne na inzom tlat pakhat a oma he quarter chungchang kan soi tak tak ma hian peng masatalokila he quarter zone thla hian tuikhur ra om kan ti to kha tum khat chu he tuikhur bula cheng nu pakhat chu chan hriat loin nei nok hlum hlo maya arei deuh to awangin hemi hun lai vel hi chiang taka hriat thei ani to lo kumsang khat zakua somriat pasari bor vel ni in a khopa te chuan an soi chu nu thla chu a ai thina zan rei deuh to a hian a thla an mu thin bok tuikhur lampanin trin nen thomna suk tu nen akal lai an mu ziah khwar in riak tlangwal te poin an hlau em maya rei po an lengam ngai lo chu tuikhura chuan mei che ho phei chuan mani in tui an choi ngam ngai lo hialani tum khat chu PWD labor parol pakhat hi he venga hian aron oma tlai khat chu an ban tlai deuh awangin man mo takin tuikhur lama chuan tui choi tur le in bual ngal turin atlan thla a tuikhur athlen thlak chuan khuwa athim thut to a ain bual nga sok soka ain lei phur lai chuan kut vot rei roi tak mai hian nunglam atangin a oma aron zut tamaya ranglutukin nunglam a han hoya tu ma amuta silo a hlau lutuk chu a tre thota a trin le a thom no po la to lo chuan atlan se hota a lukol rotin adam lo zui nga la thi phei chu a thi em lo kar ni chung zet chu khumbetin adam lo ani tum khat le po vai kong siam ho hi tuikhura chuan tlaya in bual turin an chuk thla a chutia an chia nok lai chuan tuikhur mong lama tangin thla aron ai le ta tur maya vai ho hlau tuk chu baklengin an tlan che ho vek mai ni chumi zan chuan an buk bula mizo pa ina chuan an riak lu ta in nei tu pa po chuan an hlo zia le thlabar zia hria in a thlamuan mola tong trai na te po aman pui nge ani
soi atam tak em awang chuan chulai venga Presbyterian ko ran chuan Mizoram gospel team ming thang tak chu an ruaya an speaker puruat a chuan chulaya ram huai chu an hot chuak ta ani chuta chin chu soi om to lo kum sang kha zakua somriat paruka chuan chulai quarter chu an sazawa electric department a thok MR chung ko pakhat chuan an lu ta a an lu atang chuan nu ber adam lo tawak maya thi ten aluaka amu manga alu kel ataksa mishing hi amuchina chu chuan helai mun hi kan ram kan fa te tual chaina ani arang theyang berin chuak nga ro ati thina a hlau lu tuk chu a tre chuak thina koshan upale bial to pastor ten an riat vele chuan lengin an kan ngala pastor chuan tongtan hun amanga maktak main ana chu are mi mai thina ma se reilo te ana aron chuak li a afanu po chu aron na chunzom vele tak zela chuan an ngei a thato ngang lo an department a thok ve dang te chuan in son chuak mai turin an tia in lu tur dang an zong ta a ti chuan alu tu masaber te chu an in son chuaka an nu fadam lo na em mai te chu an dam vi mai nia anuwa chuan he quarter hi intizel to mayang o SDO thu pek angin koni in chung koni alu thei turin an siama PNE driver le MR chung ko dang te chuan an lu le a anu loka chuan driver chu kol kula accident in aborala he driver thi ni vek hian ko pakhat zo kami nupui chu natlok bo omlo chuan athi vele chia ti chuan driver ruang chu hemi khuwa hian phum lo chuan an ma ni kholama ho pui ngal ani a ko khat zo kami po chu hemi department omna khuwa hi an khuwa tak tak an ni lo awangin ruang chu an kholama an ho pui ve ngal boka ruang omlo ma se driver zok te in chu then om tlang wal then kat te chu an riaka ko khat zok te chu ranvul an nei lo awang le an ron omna ala rei lo awangin an riak lem lo ni in ka sia ti chuan driver te ina khor ri pui tu tlangwal chu an riaka an ria zan khat na tu ga chuan electric coil dum chi kan sia thiam dan turin LT ban atanga karen gan po lu na sui dum ang chi hian arbom hi alo in vet chuak ringot mai ni chu mai alani talova ar pani hi hong zei chum hian alo thi reng maya ar chu pai lo chuan an pu'a chulaya thok ve emma nu pui fel tak hian kukara apita ma se amin thei mi alo asak vekani an pei tadeya he quarter chaka hian PNE JE te chung ko le SDO an oma he hun la hian TV nei chu chung ko tlem te an nia JE te le SDO te chu an TV an neya he hun la hi kumsang kha chokua sumkua pali World Cup live vel kha ani to khati hun lai kha chuan mina zong in TV an nei lowa TV nei po tlem te an lani nu pakhat hian afa te no pang pani le no pang chhian te pani nen an pali in JE te ina chuan World Cup final en turin he quarter chaka TV nei te chu an pan ve a ahun po hi ni som pariat tho tranzan lai July thla ania Italy le Brazil in khel nge ani kha hun pa nga ya 0-0 in draw in penalty ya Brazil an chak ani kha he quarter an thlen malok hian upakhat chu abob arit maya khai kan chi ji zang ani lo ma se maktak main an le tur chu abob chu apa ngai le vek ni in asoi boka chulai quarter chu lu tu omlo in om tawang wanga kumsang kha jakua samko panga chuan ako pakhat jok chu MR chung ko pakhatin an lu le a in nuaya chuan thomak pui an thina an lau le thin zan po an mungam ngai manglova kumsang kha jakua samko panga August thla chuan an fapan nei chun chu in nuaya thin an char ringot maya alei alo se tuta amit chu alo var veka ek alo che nuai mei boka angonga chuan kutnu alangkul maya chu kutnu chu adum vek ni in amutu ten an soya
ti re an tum po in are theilo aruang chu chulai quarter chuan an tlei var pui ngam talova an tho pui te ina tlei var puin atu ga chuan an vui ta ani he quarter hian hip tu engmotak anei ani che kang chu kum sang khat zakua som ko paruka chuan chung ko khatin an lua le a an pa ber chu aril ro aboita a an nu jok hi mr ani a an pa chu aloinok hlum ringot mei boka soineu neu atam tak e mawang le chulai mun chu athiang lowa an ngai awangin sdo le staff te chuan sarkara thlenin sarkar phalna in an thiat ta dei ani tuna la om zong chu aban le achua zong hi ani e oi loin omani chuan min ran bi ula amuna nge hian hroi cheu in le helai mun kim chang zo ka sia he department a thokte ka biak ti rang cheu tharang thon thu le ramhuai thon thu dang po kan la ron chok chuak zel dona khongai in thian te hne na min lo sia sak ve thin ula kan lom le ang